Ryoherwa. Ryoherwa. Kube ndyoherwe niki? Furahi. Na nini? Surapendwa en plus uchiuza nyene kugukunda. Fresh. Ubwo. Ucyushira. Jenga cyangwa mu kibanza cya kwiyavuga ngo umugabo ni wakura umugore akaguma. Nivyo bavyiza. Tamangaye ntumiwe sindabitahura. Nuwakunze neza. Ushakugira. Ngoja. Ndikaza no kuvyimira ko ndi mu kiganiro. Ngoja. Au parleur. Yo. Allo. Bebe wako. Uko niko bahenda. Cyangwa niko bumuhenda mwaza. Urinde. Sikeni kwambie. Vereze pange namakosa kuita telefone atari iwawe. Ni telefone okay we ushangalia wewe. Umugore w'umuntu ashwa kuba itelefone amakosa nyabaki. Bebe ndiko ndakora n'ukuri kwimana bebe no. Yahamagaye bebe minakunze. Wagize nabi kumwita. Wagize. Ja muri contact. Ushaka kugira iki? Wamaje kugira nabi. Ja muri contact ndakugira ikintu. Ndagusome basi. Oya mana we chagrin jote. Beshwa kuba byanse ko wemera no munsi. Osha kumpa rendezvous y'umunsi y'ahantu dushaka kuzohurira hama. Oya. Bitugani. Oya. Chagrin jote nde bajaji nimeiona. Pendeka bitugani. Ustufati. STV, every story matters. Yes, alors reka ndabanutse abakunzi ba STV nkaba nizeye ko meze neza bivanye na muherereye ndababwire bonjour, bonsoir, bon après-midi et tout ça bikurikiranye nkaba nezere kandi kuri imbere yanyu nkaba nizere nyine ko meze neza hamaswe ndabikaje kandi migano cyacu no munsi ikingenza uno munsi sikinde nkanda ngura marinda banabe neza ndababone mumbone tubonane ya hamikinge dosikindi haraheze une semaine umuririmbyi n'umuproducteur yitwa Platini akorera quelque part nyene ngaha mu Nyakabiga aho nyene aho mu Nyakabiga yashize kuri stati yandika ndirandabe yego yandika my muganga Chagrin urabashira ko baze kubiraba my muganga love you more than mana yanje je sinzi kusoma icyongereza more than love umva amajambo y'urukundo ndamubaza ni biki arambwira ati uzongendere ndakubwire neza ivyari byo sasa no munsi nahamagaye mu cameraman wanje ndamubwira ati tunakamata bajaji tugende kurondera King Plata sasa niyo mpamvu twaje tuvuga ati reka tumuvugishe ko sinasobanukiwe naramubwiye ansigurire kuko bon twaravugara mu gani byari byatari gusa cyambona shite kuri stati navuga ati mese kwasa niyo mpamvu rero twavuga ati reka tumukurikire bon menye byinshi byerekeye bino bintu n'abakundi ba STV babimfashemo ko nje navyo natahuye cameraman njo 20 hari uwo mudi njo 20 cameraman kumengana n'umwahari byo twingingira ngo ni hari odi abo nga ni hari yes bakunze ba STV mana urumva umudi kuri bakunze ba STV bandanye mudukurikirana twamushikiriye tumusanze ariko arakorane King Plata yor muganga ashakuja sasa umuelezee vizuri vipi Vite Simbo bayambi kwanza sinjo fresh Dago cha kwanza azi guhura n'umuntu kubona Ariko ndakubaze kwanza rindira ndakubaze bijya bintu byari sinabitaho ni roho ahubwo ucyushira jenga cyangwa mu kibanza cya kwiyavuga ngo umugabo ni wakura umugore akaguma nivyo bavyiza tamangaye
Ai tumiwe sindabitahura. Je niyo mpamvu nakwandikiye wa musi ndakubwira naho dio stati naho. Ikaa kwanza. Barama ikaribu. Umva rero ufashe place yaje. Yego. Oyareka kwanza ndakora mutemba ndimubwira abakora 8 bikingeje ngaha. Bayambi byanyoheye. Uyisize neza fresh. Umva binakunda. Nintena. Iya binakundiki. Chanda kugumana kandi akugumana tu ndavyizeye. Mana ndumiwe nje cyangeje ngani ya stati washize ko wa muzi wanditse niko nyine icyongereza nyine nje nagitahurwa neza gusa nabibonye ko nyine ari bintu nyine ishida yako yakoze umuti yakunzaniye inde none hari umuntu atumye aguhamagara uze nga ni ya stati nyine yatumye nze nga roho angariye we gukundwa n'umuntu sivyo akagukunda ukabona ko agukunze mafiri ya nini ndakubaze umva rero ni bya sérieux ibi byo wanditse kuri stade ryoherwa kube ryoherwe niki furahi na nini surapendwa en plus uchiuza nyene kugukunda fresh ona iki baby fresh umva dubi cyangwa platine none ivyo wabivuze ubyiyumvira neza cyangwa bon byagenze gute we ko ndi bon twaravugana mugabo abanyiyumvire gute gukunda je je comprends pas nje nagira ngo ni joke yari stage hariko ndenande ari nje uyu munsi agomba haje ko ndenande yo yo ni bya sérieux rero apoto utanika reka mtukana kudanganyaga kamtugana umva nakubwire icyo nkubwiye n'ikintu kimwe Imana ishimwe icambira Imana ishimwe kuba waje ntanize kuguhamagara ko nawe ukunda kandi nawe ukunze ndagukunda ndanabisubiyemo n'uyu munsi wabonye statut yaguhamagaye ubu ni kica kuguhamagara bon sinabitahuye vraiment no exactement sindiko ndabitahura neza none naho ariko anemo sinibaza ko waje ngaha kugira uvyanke ahubwo waje kugenda gutahuza mu vyeme ndavyanke biki nje naje kubera nahuze deja ari ijya stati nje yarane ubwo vuga amajambo yanzeho vuga amajambo yanzeho kweli nuko nyine atani cyongereza naho je ebana wanditse kweli amajambo akomeye apana sanzwe wanditse kanda irondera ijya stati yareke basi kanda bivuga vyivugire bavuga ngo baririmbye ngo turirimba ibintu tubesha twibeshera je sinibeshera indirimbo yitwa muganga ndizeye neza cyane wose bana ntagiye gauche droite iki kitoto fresh none mvuga iki kandi ushaka ndakubwire ko ndagukunda incuro zingahe kandi burya we ni bya sérieux bijya bintu usanze ari bya sérieux none nkora iki basi nukuri ko Imana nje nagira ngo yo ndiri mi telefone ngoja umva deja ndumugabo nje navyemeye ivyo wemera wanka icyo nzi gusa iyo umutima wanje uhuye n'uwo wakunze neza ngoja au parleur allo bebe wako uko niko bahenda cyane niko bumuhenda mwaza urinde jendi ahubwo urinde bibi ndiko ndakora oho gumumubesha neza sikana kwambie vereze pangete namakosa kwitaba telefone atari iwawe ni telefone okay ba we shangalia we umugore w'umuntu ashobora kuba itelefone amakosa nyabaki bebe ndiko ndakora n'ukuri kw'Imana bebe no ona umva nakubwire aya ni ari mapenzi saburofa ndashobora kuguha uburerero bwinshi cyane bebe kuvuza nganda guhamagara bebe je
none we because I love you, I call you my nkunda gusa my dukundanye Platini urangiriye nabi urangiriye nabi bya serieux nukuri kwimana naza nakwemera nuko nariko ndakora ndasubiyemo icyo nzi d'ailleurs kwanza ndumuririmbyi ndumustar mugabo ntavyo nshira imbere mu rukundo cyo ni cyambere icya kabiri akazi ukora uko kameze kose ndizeye ko bijanye kandi bigiye kujana neza bisigura yuko rero ivyo vyose uwo yahamagaye bebe binakunze wagize nabi kumwita wagize ja muri contact ushaka kugira iki wamaje kugira nabi ja muri contact ndakugira iki Platini tubandanye n'ibindi basi ko ndababaye bon deja byaheze ama tubwiye iyo ndirimbo yawe muganga nasikia tanaka ukatike ngo buzitakuye oya we dejura ubavuze ngo urankunda ego gukunda umuntu nagize hingi Egide utakunywa fanta gani sitaki kunywa fanta kubera iki witavye telefone itari kwawe je t'en prie je t'en supplie mubaze utakunywa fanta gani azanira amazi muzanira amazi genda uvome kwibo mbwa ndagukunda vyeme bazane kinje sibyo bazane kinje parce que tu m'aimes parce qu'on s'aime oya witavye muhamagara umubwire ko twari mu kiganiro ahubwo we nakubwiye ati ja muri contact oya muhamagara umubwire ati twari mu kiganiro zana amazi twari mu kiganiro kuko navyo azakwemera oya gatoya we nuko naruze umusheri mushasha ya mastati naguma nshira ko mvuga nti yizanye wenyene biciye ku mastati je ndiko ndakora sharekana na Platini shakukore baguhemba ngahe ni menshi angahe ni menshi bimenye ko ari angahe ni menshi okay naje ndashize ko rero fois 2 ayo baguhemba ndazi ko atarenga 200 ou 150 ari menshi ni 300 donc nshashira ko 300 na jewe umugabo nk'uyu sur place surprise yo kukudubiriza dubla umushahara nk'ajya vraiment uri sérieux ibyo kubivuga no sérieux reka ndamuhamagare kandi reka ndamuhamagare kandi umubwire ko ndiko ndakora ndagusaba kingiyoye ni kimwe ukumbaza ko ndi sérieux kugira nawe ube sérieuse oya achana naye umuite umwombe kama nilikuwa natumia aba ni bamongo ni kama bien frima aba oya bamongo oya nukuri ni bamongo abose nababesha abo bose ndabizi nababesha none we istati kwishije ko haheze n'indwi imwe hamuka uri kurabesha ngo mayi muganga ijya ndirimbo no wayisoye avant yuko reka shako turabesha mva nkubwire witwa nde ubundi utanze uvuga gusa Queen jewe Platini irinde King wow Nintendo Queen King banza kandi nukuri kumana ndisore banza kandi uhamagara uyu umubwire ko twari mu kiganiro nabifate nawe rego turam kana kweli ahubwo nje muri contact ndazifute yo oya kwimana oya ivyo twobifa oya apana vraiment oya imi telefone nkunda mubwiye ati ntuzusubire kumuhamagara uwo muntu uwo mudamu oya no sinoguhamagara umukobwa sinoguhamagara ngo no umudamu na message kinandika kinaki ukora mudanganya 2 sina yo mana we ahubwo wowe uri kuribesha wowe uhuye n'umutima ugukunda umutima wagukunze umutima ugukeneye ugushaka uguhica ushaka cyose deja unsanze ku kazi n'akazi nahagaritse kubwa jewe ni kubera rindira ni kubera bakundi bahise ni kubera natahuye ijya stati yashizeko yazuze ngo mayi muganga loved ibintu bimeze gutyo ego na cyongereza nvuga gusa nabonye ko amajambo y'urukundo sivyo oya kandi wangire nabi kwitaba telefone erezma ikaba singerageze kuba romantique bicha byoro sivyo rega je ni dukunda yarigeze bien ni rigeze ni macho ntizana je nukuri kwimana umva sikia acha kwanza kushuti muhamagare je suis ndi kuri control ibintu byose shootinga kuko iyi ni vyatangiye kuri statut ndavyandika waruzi yuko nzovyandika navyo nari ndi gusawa ngiriye nabi quelle chance guhura hama statut kajikutuma kuzanga iya utabikunze ntiwari kuzanga ahubwo bashaka gusa abantu bamenye yuko waronse gukunda reka basi chagre bihagarike turabandanye ikiganiro hanyuma sivyo banza kwanza umuhamagare kwanza witwa Queen nitwa King
Wow. Ndabihevye namaje wa jaleta. Oya nukuri kwimana nimba ruko shagre. Ngomba telefone no kuri Utubisi prema kuko. Cameraman nawe tutachangia bugali leo. Donc chakula cha saa sita wanakisema gaje? Sinzi. Ngoma chenja gucana uducumbira akagari. Kugira ambaje ko ndi serieux nizere ko nawe babaye serieux kama. Oya je ndanabihevye pa. No shaka telefone yanjye ndayigusigiye. Kata kamera. Ndanabihevye bya serieux cameraman twende kicha hivyo vitu tabisiprime njo. Oya nukuri kwimana. Sikia nikwambie kitu kimoja. Acha blague. Sio blague ne shagre njo twende. Oya nukuri plati yo shagre zimya kamera. Sino fukama mimi niko nakubesha. Okay nufukama. Sino teri nduru gusa ijambo rimwe. Reka basi na acha na bebe tugende vraiment reka n'ibyo. Ndashobora no kubwira aka kazu gahebeye. Tellement quoi? Mba ndiko ndanajugumira ne. None plate. Okay basi ndavyanse basi. Nasavye amazi bakuzanira. Nayo urayanse. Bayazane basuya sese. Mukunyereka kunyanka. Bayazana uyugururi. No sesa ubwo kurarura. Utasheshe rero ni shagre njo twendene. Kandi bajaji mengira cyenga. Oya nukuri. Okay ingonda kweka ikintu kimwe. Oya. Ikintu kimwe gusa nukuri je sinshobora je naje ku interviewa bon navuze ndabicisha mwe gusa natembo numengane bya sere. Kandi moi je suis pas prête. Et d'ailleurs wanye tabiye na telefone byambabaje bijya bintu bro. Oya vraiment. Umva sindi mu bro wawe ndumuntu agukunda ndumuhunga gukunda kandi cyane. Okay. Iwe nduru mu bro. Basi ndagusaba ikintu kimwe. Bashobora kuba byanse ko wemera no munsi. Ushaka kumpa rendezvous y'umunsi y'ahantu dushaka kuzohurira hama tukavugana ikintu ndakubwira imvo nimpa donc ikintu ivyatumye byose bibi isi majabu kukazi none ibisi bitangaza bimbaye reka ndakubwira ikintu kimwe platine si umva ico kintu rendezvous no bandakwijeje ibintu bidahari na ushaka naje nzo gusirprene nkuko wabigize uno munsi nzoze mfise bishu Saint Valentin ishagayisha mugabo iminsi yose kuku ukunze iminsi yose ni Saint Valentin kuguha amashugo kugico nshaka kuguha cadeau kugivyo nshaka vyose nakano gatoya kugira wagize surprise yo kuza kubimbaza niko nshobora nanje surprise sinarinzi ko je byoshkanka tena miki kipindi cameraman kama ukisiprime vraiment unanijua tena urumva tuzokini oya ndagusome bazi oya mana we chagwe njotwe Nukwimana ndiko nanajukumira. Wow. Ni mapenzi. Nukwimana chakweta. Tuzama kuna kweli. Oya. Kitu gani? Oya. Chagrenjo twende bajaji nimeiona. Pendeka, vitu gani? Ustufati.